कांग्रेस पार्टी ना चथरीब प्रोटेस्ट से भारतीय जनता पार्टी ना लिसांग सिना छात्र की मायोक्ता लेपक्पा इंडिया भारत नहा सिंगी पुंसी से खांगू थक मांगहलक्पा छात्र की पुंसी खांगू थक मांगहलक्पा मसी थेंकांग क्यानो चथरक्पा दुगी अत्याचार दुगी मायोक्ता ngarang Delhi da leader of opposition Sri Rahul Gandhi yauna Congress की लीडर सिंह AICC president Sri Mallikarjun Kharge yauna चथर पर प्रोटेस्ट अदुदा गणतंत्र चटप लेबाक असिदा लीडर ऑफ opposition दा BJP लेंगाकना पीरिबा ट्रीटमेंट अनडेमोक्रेटिक ओइबा हिटलर की ओइबा मओंग की ट्रीटमेंट अमा पीबीरगा यामना तमचीना फिजिकल असोल्ट तौगिबदो मधुसु याउना कोई प्रोटेस्ट तौब थोक्सरकपनी श्री राहुल गांधी ने लाउरिबा खोलाओ दो कांग्रेस पार्टी खकी नते श्री राहुल गांधी ने लाउरिबा खोलाओ कांग्रेस पार्टी ने लिसांग सिने लाउरगा लाकपा खोलाओ से इंडिया दा लैबा छात्र सिंह की पुंसी की दमकता इंडिया दा लैबा नहा सिंह की पुंसी असे भारतीय जनता पार्टी ना मांगलिबा मयाम असे कन्ननबी खोलाओ ने मधुगी खोलाओ गणतंत्र की डेमोक्रेटिकली चथब खोलाओ दुदा यामना तमचीना ओट नैबा ई खेंग सिंधानबा छात्र सिंह फूबीबा नहा सिंह फू चैबा तौबा रबर बुलेट टायर गैस काप्सनबा लाठी चार्ज तौबा मकोक थुगाइबा सिंबा तौबीबा मयाम से मसी भारत यामना येंगहैदबा थौदोक अमनी हैना हाइनिंगी मरमदि पृथ्वी सिदा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी चलीबा लेपाक अमनी हैना मयामनि इज्जत सम्मान तौरिबा भारत असिना मसीगी श्री नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह की शासन की मखादा चथरीब मयाम से मसीदी लाइबक थीबनी हाइरिबा छात्र की नहा की प्रॉब्लम असिदा मे की थर्ड की थोइबा मणिपुर की इशू असिदा मणिपुर से सोके हाबदी यादे मरमदी लैरिबा पेपर लीक की प्रॉब्लम हंदक्तसु नीट की पेपर लीक की प्रॉब्लम हंदकना अहानबा नते नरेंद्र मोदी ने पायरकपदगी पेपर लीक की मसिंग यादुक्की मति मसिंग थीबा ngамगिरे हंजन नजन पेपर लीक होहलगा एग्जाम की पेपर लीक होहला छात्र की पुंसी से मंगलबनी नहा सिंह की पुंसी से मंगलबनी मसीदा कोई मणिपुर दा लैरिबा नहा मयाम से अवाब तारब नहा मयाम से मसी की खोलाउनी ngasi कोई कांग्रेस पार्टी ने पूरा थोरीबा दिल्ली दा श्री राहुल गांधी ने चिंगगा चखरिबा खोलाओ दो अदना मणिपुर दा लैरिबा प्रजा मयाम दसो कोइना अपील तौजनिंगे ngasi कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रीट दा थोगा कांग्रेस की लीडर सिंह लंबी लमजाओ असिदा थोरगा लाउरिबा खोलाओ से अखोई खकी इंटरेस्ट लाउब नते मसी मणिपुर दा लैरिबा नहा सिंह मणिपुर दा लैरिबा छात्र छात्री मयाम की पुंसी कन्मिनसी हैना कोई लाउब थोक्सरकपनी अदा मयाम ने सोजोक पिबियु भारतीय जनता पार्टी के असुम सुमनम शासन फिबुन नंबर की थबक से याम कुइने चथानगुमसी मसी कोइने चथान तारगदी मणिपुर दा लैरिबा नहा मयाम छात्र मयाम भारत दा लैरिबा नहा मयाम छात्र मयाम से पूरा मांग तकमिन तारे अदुना बीजेपी हारिबा पार्टी असिगी चथरिबा नियम नीति चुमदबसे मसिगी मायोक कोई खलाउ लाउमिन सेना फोंदोक्सरी थागतसरी राहुल गांधी खोबा राहुल गांधी खोबा धर्मेंद्र प्रधान मणिपुरी मां नहा की पुंसी छात्र की पुंसी छात्र की पुंसी धर्मेंद्र प्रधान मणिपुरी मां राहुल गांधी भावा धर्मेंद्र प्रधान
Manipur Ima! Manipur Ima! Manipur Ima! Rahul Gandhi Bhava! Rahul Gandhi Bhava! Rahul Gandhi Bhava! Dharmendra Pradhan! Dharmendra Pradhan! Dharmendra Pradhan! Manipur! Rahul Gandhi Bhava! Rahul Gandhi Bhava! Dharmendra Pradhan! Dharmendra Pradhan! Manipur Ima! Secretaries of the office. So I know the procedure. Before the information given to ADC, because we have given the ADC first time. I know. That is, I know. Only for memorandum, 2 or 3%. Maybe 2 or 3, but at least this 15 people can provide to the. Yeah, we 15 are coming. Okay, sir. At first, you submit your memorandum, 2 or 3%, and then you call the ADC and he will the correct decision. You people should allow to enter inside the Raj Bhavan. Then it is the Honorable Governor, maybe 2 or 3 people will allow them to submit the memorandum. No, memorandum is here. Memorandum is given to here. This is person 1 to 10 meters. No, I know that is. Only first time we begin to give it. Or with 2 or 3%. Sir, request from the side. You cannot allow. Honorable Governor, memorandum, memorandum to be detailed to the hard copy do my amda, another way, Maruina, Marang, leader of the opposition, Shri Rahul Gandhi ji, Goina, democracy Sakale Pahamada, now Sabak, Loki Sabagi, opposition leader, Mamushi Rahul Gandhi ji, Tamkiva, manner, Goina, details of Kapunikaya, Tamkiva, Abu Rahul ji demand she a pain at Yeva. Let the question liquid say, Masigi responsibility Oiba, title of Union Education Minister should be resigned immediately on moral ground. But you know, I have mother nitty question say, liquid Madam Morina, Yamaba Saturday Punshi Kayama, side of Mayam Aduga. Terms of broader Chatra Mayam Tingshi, Moy future Sikari, get again a Rahulina. I believe that you know, Haibabu, India, youth sing, particularly Chatra, students and say, Moy future like that. Future, I'm a cup lady, a type future in low in a close over. Future, I'm a cup lady. But it any type of examination say, clearly. Yam the clean noina Taudiva, Mashi Kapala, the Mashi should low in a business kit type that's a Aduna Matuki. Title labor, responsible labor, Honorable Minister, Shri Dharmendra Pradhan should be resigned immediately. Said students, I believe, India's future Ganba Haibaneva Shri Rahul Tina Harity. For future, Chatra Singh, youth Singha, young future, country Singh life, they could have been more Layana. A combination of Mayam, I shape youth, shape students' future. I will demand the education company, Kaino Haibu, Parliament of Panalaw to dark track. Prime Minister Narendra Modi keeps on silent, Karim the mana, whom they hope they should go to the late law. By director Magi Bangro Mamang the get the name of Harnatu. Machine Aina Yadava Potamatan here. Democracy set for a Pahamada, protest of Harna, Karigino Madusuk,
ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯙꯔꯅꯥ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯗꯤꯁꯀꯁ full discussion ama process ki koi ki matang leida parliament tawse haiba adusu yadana lei leiba hujikudi moi upai leptadna Rahul ji ki pressure da moi discussion tawse haiba ma haire moi adudaki masiga mari leina sarada mayam phajalaga CRPF karge mayam phajalaga bulldozer tawna sarada ta haiba madlo phajan giba mayam se without any condition release tawdam Sigi current situation protest dhana tawbasi marapta mayam jo ena khangbirangani Manipur kanba shape Manipur haibase is yaubone any issue da shape Manipur haibase simaso adum yaubone aduna masigi mayam singsi akoi di honorable governor ki tuda memorandum si pisin jarubani aduni akoi mayam akoi samna protest dhana ji tawni government sina sisu government sisu agi dummy government ne sine ba government sina chu democracy ki wa lai je moina ya da ki akoi mayam ama ata mayam ji nuai koi protest na peaceful protest ana ko ya salat ke ba na where will be our future Manipur ki future se karino hai bese bangam da bi pham de le hai ko skuba memorandum ji governor hai bese akoi moina pisaliba memorandum sigi matungina koi toya ba action lo ya me ko lo na ke ma ya ne BJP might cover!